cegek saja ibu-ibu dinina. Nah, ibu-ibu tiang ajak mekejang. Mai jemalu dini jeneka ajak ke yeme satwa. Demen mirengang satwa. Sekat demen. Nah, yen demen jani tiang lakar mesatwa pirengang ge. Nah, satuan tiange unduk isuge teken itiwas. Nah, ibu-ibu tiang ajak mekejang, tiang kalau metaken dumun. Ibu-ibu uning tan anak suge. Uning? Sapunapi anak suge ento? Nggih, patut. Anak suge ento liu ngelah pipis. Yen anak tiwas uning napitan. Engken anak tiwas ento? Nggih, patut niko utangne liu pipis tuse ngelah. Nggih. Nah, kene kone satuane. Ada ketuturan satwa isugeh teken itiwas. Isugeh ento buka adane iya sugih pesan kewalo solahne jele iri hati terdulek teken anak lacur. Nah, yen itiwas melenan jani itiwas ento buka adane iya tiwas pesan lacur kewale solahne melah setata siring sarwa mauripe tur setata eling ring ide sang yang widiwasa. Keginane sewai-wai tua ngale sang di alase tur ada peke-peken. Nah, ke cerita jani sedek dina anu isuge kas-kas kes-kes jumahne. Ditu lantas iya nunden itiwas ngalihin kutu kene kone munyine. Tiwas alihin jejep kutuni cange nasi cange genit saja nih. Nyanan yang subet telah kutuni cange upahin aja bahasa cerongcong. Nah tiwas nah mesaut itiwas. Nah mau tiang lakar ngalihin kutun boke. Ke cerita jani subuh kone tengahi tepet mare suwut itiwas ngalihin kutune isuge. Ditu iya upahina bahas cerongcong teken isuge. Pijak ngenggalang iya mulai ke umahne laut basi ento jakan. Kecerita isuge anu kone kas-kas kes-kes jumahne jebak katange kudu wen aukut tidu ya isuge ngenggalang ke umahne mentiwas laut memunyi. Tiwas netole icaman kudu wen aukut jani uliyang pasti jatuh nito mesaut itiwas. Mimi mo suge base ane bangmo tunito subojakan tiang mo mesaut buen isuge. Nana base ni tunito semulia abang jadi kumang cange mara di ngahabuka keto munyine isuge sebet kenane itiwas. Laut iya menjalan ngababas ane subejakana ento ke umahne isugi. Ke cerita jani buin manine semengan luas kone itiwas ngalih sang ke alase. Ditu iya menjalan sambil langennya selang dewe.
sel-selne itiwas. Sakit ada kode sang kidang makin tiwas tur memunyi. Nyang 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 anyen entuk rasa mesaut itiwas. Tiang itiwas jero kidang. Buin lantas kidang entuk memunyi. Tiwas Cani nira lakar nulungin nyai. Nenek salah jenirane salah. Marek itu munyine itiwasnya nyelejit kidangi. Marek kedengar limane cek sobat misi mas-masan misi pipis pedangan pesan atene itiwas. Nanging marek toleho cek sobat ilang kone kidangi ento. Suksama Ratu Betara antuk pecan ratu bukan iki suksama. Didul lantas itiwas mejalan mulih. Tone nekat di jumane tepukina iya teken men sugih. Ditu men sugih metakon kene kone munyine. Tiwas Dijo nyai mas-masan miwa pipis liu keto. Dijo nyinga maling. Orang gak ica dijo nyinga maling. Mesaut itiwas. Mimih mo sugih. Tiang tenjeng maling mo. Niki tiang tuningalih sang ke alase ada sang kidang nunden tiang nyeluk jene mara kedeng tiang liman tiange cek subebak misi mas-masan mo mara dingeh munyine itiwas keto cek ngingalang dan sugih mulih ke umahne. Nekat jumane iya mese ngakon baju daki tur bolong mapi-mapi dadi anak tiwas. Lantas iya luas ke alase ngalesang kerosok ngalesang tonden mekelo iya ngalesang saget teke sang kidang tur memunyi. Nang ning nang nang ning nang nang ning nang nang ning nang engen entuk rasa isugih mesaut. Tiang itiwas jero kidang sobat telung dina tiang bareng aja. Gitu kone pesautnya isugih mapi-mapi dadi anak tiwas. Laut kidang ento memunyi. Nah tiwas jani nira lakar nulungin nyai. Nenek salah jenirane salah. Marek itu munyin kidange cek demen pesan atene isugih didul lantas iya nyeluk cek kidange marek seluk kejek paeda kone isugih abane kedue-duwine. Aduh sakit, nona sampura, ya kapo, aduh sakit. Didu isugih paeda abane kebet-bete mara neket di sisin pangkunge mara isugih lebang isugih megang mulihne lantas iya gelem mekelo tur ngemasin mati. Nah ibu-ibu aja mekejang sampun nangyen utang solahne isugih ane setato iriati dulek teken anak lacur ngiring iraga sareng sami nuwutin solahne itiwas mepikayun sane becik ngeraos sane becik mepari laksana sane becik manut ajahan tri kaya parisuda
Yening iraga sampun sida nganutin aja hantri kaya parisuda janten iraga paca ngemangguhan mok sartam jagadita yaca iti dharma. Asapunika presida katur uli lawak ngabawaleh jembatan tukar bangkong tongosne di plage satwa bawa buen aleh kirang langkung titiang nunas pengampur iraga pemuput atur titiang aturan paramu santi. Om santi 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 om. Suksema.